Ini deputation ini sini orang hezamara blok karena ki sungguh itu mo, ane salrogo sini orang je blok komuni, o blok ini bisingo, jen nangkungnya borok, jen nangkungnya lukurok, sini kita seorang lukurok, kalau select ni beneficial list tu bung kiri, je ruling party ni je neta rok, bal leader rok, bung pima, jauh tu bisa beneficial list, pas jekun man tu tu batas satu ini, tu bisa kau, pas jekun sama. Sengje sini MLA komoni am chani ini kok nazagia ba je nangkungnai borno runamu sumani je ba je kunu beneficiary maniro umoro manya e phane salogo se haikena deputation order ke rekha tau tini ba haikena ri tongo ebong tini ba kok na ke sengkus ke saloke blogo tala usre o tini ba sing order ke protest kai tongo ebong age uju khine hopefully sini o deputation issue ko sini kok na তিনি হেজামারা ব্লক ডেপুটেশন এটা থাং কমনি কারণ এমন যে তিনি যারা প্রকৃত যে বেনিফিশিয়ারি বরক মায়াঙ্গি দমাইখা যে বরক উলেজ বাটা বিধবা বাতারক যে বরক মানা নাংমানি বরক মায়াঙ্গি দমখা বরনি বাগিনা তিনি जों হেজামারা ব্লক ভিডিও ডেপুটেশন যে যারা গুবুই মানা নাংসুগি দমখা বরক মানা নাংনাই ada bina tu ini seng bini hezamara blok deputation kita ni tang itu. Kami sih dabi nanti. Sini total dabi osaka 8 motor tong. Hebana sini main dabi ke apa no? Seng je prokrito je borok nangui tongo benefit nangui tongo sarkari je beneficiary nani nango a borok mayawi jara kaisa rastri bodol ni supporter borok mani tongbai je borok ni nogo building tongo nok tongo borok nok mani tongbai ka omo haingi tongo aboni bagai jeng tini blog go video thani tin deputation amono je borok nangkugui tongo bono sung rinani tung je kono sarkari benefit aboni pore bo chini hezamara blog am sayo je lama tui current ni je problem hui tongo aborok no tui no chini hezamara blog deputation sung rinani thangi tongo